مرحبا گوهدروان عزیز، از سردار شنگل. Ez Ferzan Şêr divê beşê de li ser mijara wergerê em ê bi le werger bi taybetî jî bi rêzdar yeqîn here sohbetek guftugeyek bimeşînin. Yeqîn bi xêr hatî. مرحبا ناف خيري دبن بخیراتی سرسرا سرچاواراتی. ساغ مامۆستا gelekî spas ser û çav xweş. Mamoste Serdar tu bixwazî dest pê bikêş pirsa xwe. Em pêşî em gelek spasdarin û daweta me qebûl kir û nehatû bi mereyî. Em dixwazin li werger karê we û hewalên we mîsyona we piçekê jî nestîr nas bikin. Tu dikarî piçek qala destpêka li werger û mîsyona wî vîzyona wî çi ye qala we tiştî bike? سەرچاوان re ez jî gelekî spas dikim hem bi navê xwe hem bi navê Berfîn Hüseynî û Miradê Miradan hevalê min ên wek nego li jineya weşanên em her sê bi hev renin di kovarê de ji destpêkê tanha. Helbet bi dilxweşî ez ê hewl bidim Kurmancî ji we re behsa pêvajoya destpêkê bikim. Mesela li wergerê yanî وقتك من بجنس قدري چند ساڵایی من بخوا دەست بۆ وەرگەرێ کردیە بەرێژی من دکرد لە وەلێت لێ ئەبێتر شترکی بوو تشتێک و من کردژی بێتر کۆوار مۆوەڕە دەوەشیان پاشێژی من تەب هلانین یعنی مندان ئالیکی خودێ کرد ji بۆ من خودێ کرد و نەوەشیان یعنی بڕاستی من tenê dosyayek îlham berk wergerandibû li welêt ji helbestên wî û pêwendiya min jî wê hingê îlham berk sax bû pêwendiya min ji pê re hebû wek pirtûkekê ez difikirîm li hev nehat bawayekî yanî weşanxaneyên me li wan çi dibêjin li wan deran dosya li hev gewûmî û em bibêjin serî lêgeriya û vir devê de û çap nebû axir yanî aliyê min a wergerê her hebû meyla min a wergerê her hebû قدرê 4 sala bêjim awayekî yanî profesyonel nîv profesyonel ez ji Fransî wergerê dikim lê ji destpêkê ve fikrek min a em bibêjin tiştekî bi vî rengî belkî ne kovarek belkî ne bi awayê le wergerê tiştek lê tiştek hebû lêgerînek hebû em bibêjin yanî timî çavê min tişt nabû der nabû li fikrin hinek fikran bû li hinek reyan bû hinek em bibêjin yanî em dikarin çi rê çi derfet çi delîveyê em bibêjin bi dest bixin yan jî ava bikin û bi wê awayî wek nego yanî herka xwe biherikînin yan jî tişta ku em bibêjin di serê xwe de yan jî di hişê xwe de yan jî di cîhana xwe de lê digerim çawan dikarin bi gewde bikin berceste bikin bi wî awayî wextekê wergerê ku min dikirin di diyarnameyê de weşiyan ez texmîn dikim nêzî 10-12 hefteyan di wê derê de weşiyan paşê min nerî ne çareyek ji bo min tişta ku ez lê digerim ne ew her awayî dikarim ji diyarnameyê de diyarnamê re yan jî weşanên wî here bişînim lê tişta ku lê digerim ne ew bi wî awayî من werger kir û bêtir li cem min diman yanî wek dosya filan bêvan tanha jî 5-6 dosyayên helbestê ji helbestvanên Fransî axêv yan jî yê Swîsrî û herwiha jî yê Fransî bixwe kesên wek Blaise Sandrao kesên wek Jacques Prévert û kesên wek em bibêjin César Vallejo tedî Perwî lê bi Fransî jî nivîsî wî spanyolî jî nivîsî hasıl fikrek em bibêjin fikra kovarekê min re çêbû yanî tiştek çêbû belkî dijital filan bêvan paşê me bi hevalekî xwe re dastend fikrek wî jî hebû ew bixwe helbestvanin lê eleqa wî wergerê falan tuneyê hasıl piçekî em bibêjin pêde pêde bi gewde bû ev fikir paşê me bi wergêrek du wergerên me re yên ku îro jî aktîfin di nava Kurdan de من بوان را داوستن gelekî xweş nêz bûn lê tabî piştî ku me dest pê kir em bibêjin ew derfeta me ya ku em bi hev re bixebitin falan çê nebûn yanî ew ji mafek tabî ez nikarim tiştî bêjim hasıl got yanî îro hebe tune bi ev bar ez vî tiştî difikirim loma jî yani ev bar bêtir dikeve ser milê min xwe esl di vî warî de mesûl dît helbet tenê mesûl ne ezim êlvî tiştî difikirin ne ezim loma jî
هەواڵێن من بوارە ددا دەستەند هەبوون وەک مرادێ مرادان هەلبەستوانەکە مبویر داستند مراد هەواڵێکی منان نێزیژیش 2013-14 ڤژ مێرسینێ وێ هەنگێر وێدرێ خوێندەوان بوو مگۆ ez tiştek ku hat fikirim û ez dixwazim tu jî min re bi tevî ku karê te newergere jî û paşê jî berfîn re û her da jî erê kirin û me dest pê kir me ji xwe re da stend sohbet kir li ser çarçoveya kovarê kovar divê çi bi ne çi bi armanca me çi ye divê kovarê de naverokê divê çi hebin çi tu nebin filan bêvan li ser wê çarçoveyê em çekî axivîn wek dibêjin ya yanî her tişt biçekî ji pêdiviyê pêktê meriv nebir çî bi meriv nan nagere ya min jî ew mesela wergerê û em bibêjin yani min diviyabû xwe bi tiştekî ve bigirta û ji vêya çêtir jî tunebû çima ji ber ku min re hebû yani ne tiştekî nû bû cîhanek nû bû buwarek nû bû qadek nû bû ku ez bibêjim hela kaz biceribînim çi dibe çi nabe na bi min re hebû tecrübeya min hebû ji xwe ez helbestvanim yani serê salayî dinivîsînim loma jî tiştekî gelekî nêzî me bû û hinekî jî ji bo ku ez yani heqeten bikaribim bi çavekî dereke jî li xwe binêrim ji Fransî li xwe binêrim ji Fransî Kurdî binêrim ji çavê helbestvanên Fransî bikaribim li helbestek ku wergeriyayê helbestek xwe ku wergeriyayê Kurdî binêrim tiştên wiha hûn dizanin yani meriv em bibêjin bawayekî ji ku zanim rol hinekî meriv rola hinekî kirasan hinekî em bibêjin rengê cuda li xwe dibire falan bêvan asas û axir bi wî rengî tiştek bigewde bû armanca me ji destpêkê ve helbest bû tenê helbest bû lê me her wiha me got em bibêjin nivîsên li ser teoriya wergerê hebin nivîsên bi wergêran re hebin mesela hevpeyvîn û her wekî din yên ku bi wergêrên dinyayê navdar re hebin tecrübeya wan çi ye tecrübeyên wan çinin em bikaribin vana neqlî Kurdî bikin ragihînin bo xwendevanên Kurdî bo kesên ku hewl di dinyan jî bibêjin dixwazin wergerê bikin tecrübeyên wan mühîm in her wiha hevpeyvînên bi helbestvanan re çi îro û çi demên berê 100 sal berê 80 sal berê 50 sal berê çendek ji wan jî me weşandin yani tamam di Kurdî de werger heta radeyekê heye lê em bibêjin em zêde helbesta dinyayê nas nakin yan jî em di ser zimanên wekî din re nas dikin zimanê sêyem zimanê çarem re em helbesta dinyayê nas dikin loma jî yani hinekî ji pêdiviya şexsî û hinekî ji pêdiviya me ya komî û hinekî ji pêdiviya me ya giştî me wek nego xwe li vî karî rakşand ji destpêkê ve armanca me herîkêm 10 ziman bû û bi wê motivasyonê taybetî bi vê mesela zimanan ve em ketin nava lêgerînan yani me bala xwedayê me de hevpeyvînek din de gotibû heqeten me bala xwedayê yani tedî gotinekê dibe em pirin lê em ne serhevin ew mesela bala xwedayê gelek kes henin di hewla yekem de hejmara yekem de em gihan 5-6 kesî û wergerê dikin nîvê wan profesyonelin nîvê wan yani serê salayî dikin dehê salayî dikin kesên wek Samî Hêzil kesên wek Abdurrahman Çelî kesên wek Azad Rêbuwar kesên wek Rifat Arya vanayê ku ez rû bi rû wan nas dikim û wextek dirêjin ta ji jiyana rewşenê ve ez wan nas dikim û ji jiyana rewşenê ve wergerê dikin hasil li perçeyên din çi henin kî henin filan bêvan me bala xwedayê erê yani gelek potansiyelek mezin heye bûyî awayî jî em bibêjin kêm zêde hejmara yekem bi vî awayî gewde bû pêde pêde anha bêtir kemeliyê hejmara hefta nihal çapeyê û Kurd kurmancî wiha bibêjim ez bêjim qey ji bo pirsa yekem eger ferzan firsat te tune bê dixwazim va pirsekî biçûkê din bi vê pirsê girêdayê bipirsin em pirin li em ne serhevin em belkî em ne bihevre te got destpêkê de em 10 kes bûn tek yeqîn haya we ji yên din çawa çêbûne ev têkilî
دناوەدا چاوا چێبوونە یعنی یەک بەیەک بیژە ئینسانیان دم پرسن یانژی چونکە ئەم نەتوەرکشی پر مهمە ez gerek merak dikim dukarî qalavê mijale tiştek çend tişta بله هناكي تبعات ما مستعسل از يعني وها نظام يعني ما بشار مجد كبيجه هناكي تبعات از خوازم براستي بيوندي بإنسان ردينم يعني او عاليه من هي يك دو من تلفوني يعني جناسا شو مناسا يعني جدا من فرزان ناسكر ج فرزان من يك دن ناسكر ج يك دن من دو ناسكر ج دو دام سي ناسكر بوي رنگي من تلفوني كيكر مقام كوارك و هادر دخن به تایبەتی یەکو من ناست کرد و یەک و کارێ وەرگەری ئاکتیف دکن ده 15 کەس بوون پاشێ جوان کی هەیە وەکی دن کی هەیە یەک ji tiştan tiştێک و min ji wan re digot ev bû wekî din hûn derdorê kê nas dikin ne mühîm e hûn nêz nas dikin hûn dûr nas dikin hûn baş nas dikin hûn kêm nas dikin ne mühîm e û em dikarin çawa bigihêne telefonek îmeylek filanek vêvanek بفي أواي أنا ها براستي قد أو مشكلة دي تناية يعني كلتورك جي تشيبو يعني جنب بيجن على ماندنك جي تشيبو دو إيدي إنسان جي دقيهن ما بيكو أم بجين إنسان إيدي إنسان جي دقيهن ما بتايبتي ده هجمارا بينجي وششة ده فيتشتي خدا در ده هجمارا أم بيجن ششة ده بينج كسان كما ناس جينا ذكر بينج حبين جوان دو حب جوان مثلا انگلیزی دخوینن سالین وانا داوینن لموغلای ام ببیجن دو حب جوانین کرد یک جباتمان یک جا آمده يعني ما بالا خدای ام دکارم بالا کسی نوهاج بکشینن کاری وان اوه يعني زمان و ادبیاتا انگلیزی دخوینن يعني هم وقت او کاری وان سبرو کاری ورگریه آخر قال كسيم في رنجي ام ببيجن يعني ام ببيجن بالرياض مثلا بسام مصطفى لباكر شيء لباشور كي هي مكارم جين كي جوي ام جهان ام ببيجن هنا كسين لباكر جي مناس نذكر مثلا يونجا استم دبيجم يونجا سويلمز يك جوان كساين هال بوطاني دخبته یک جوان کسایی نو مکتب خلاص کربو و لدریه کی لریه کی دگریا و بسام ناوی گوت من تلفون کر باسکه و هب یاوی بفریا یعنی بدرفتين خوا بإمكانين خوا بخما خوا بهوسا خوا بمراقا خوا أم الإنسان قريان يعني هم دزانن ببيجن درفتك ما أكردان أوها تنيكو أم راستي جي بكاربن بيوندية كوها بيوندية سازوماني ساز بكن آوا بكن ليه استمد بيجم يعني أدبيم تمام إيرو كسيكو بيجن مثلا قال لك هسل ما تقارن بيجن يا تكستك كوها هي خوازمش فلان زماني ورقرين فلان زماني برتوكا كوها هي فلانة كوها هي يعني جي عربي ورقرينم كردي يعني جي كردي ورقرينم عربي يعني بو نام نشانك جي بو آدرسك جي هناكي بحاول شي بو هناكي وقت بيجن بأوايكي باش هلبت لي قوتنا كياد بيجن التحياتو تشوالي هاتو يعني تابي كام تشوالي هاتو تبنقريان بحرمات وبخمكي وبجديتك يا منزي إنسان أبون كاريكو مكر هجمارة يكم تايبتي جمرة يعني جميع إنسان قريديك آواكر إنسان قوتنا تمام يعني واي وانا واي إيدي حاوجينا كتب بيفيش بركوا وهجمار يعني جي برهم دشونا تدد بيفي بوي آوائي والحاصل إيرو تورك باش هي نزي حيشتين بيترجي لي از يعني بچكي مبيجن كسين سالم يعني كسين كو ويكاري دكن ويكاري دفكرن بيشروجا كد ويكاري دبين هم جبو خواه هم جبو كردي كارا كيدن بكن جي دبرا إلا ويكاري بردوام دكن يعني تذكاره دبيجن يا تذكاره بدستيوان بسريوان بقلماوان ببيوان ام ببيجن بشتراست بباور بو صوند بخو يعني ایرو طبعا انجامک باشه اما ایرو ایدی هاتنن نقطه یکدن پرسک ماموستا سردار هبو اما اوجی سپاس تقابلی دکم باقی پرسا فرزانه بیر سپاس دکم سپاس مرات یقین رزقه که روشنگ روشبیر هي دبي خلا خيرته يعني براستي خيرته و دناوي خلاي ده خيرته که شخيرته مستره يعني از وسا بيجم لورجر تدي يعني امبيجن
يعني هم هلوست يعني در خستنا كوفارك خوارو هلبست زحمتي پر مزنه ایجار ورگر تدی هم دبین هلبست نای ورگراندن کلیشه یک بویرنگی هیه نه راستی که ام بیجن دو قادم پر زحمته يعني شخيرتي ويدتر وك من قوت يعني شخيرتي ويدتر خيرت جيرد في توفان هر دو قادا چوا لهفتيني وكي كوم من خوانشي يعني هر بست يعني كيم جوان گوه مروف عاجز دكن وكو كردي هاتبن نویساندن کاری که براستی پر سرکفتیه از خوازم تو جی پاره کی وان هر دو بشان هلبست و ورگری بدی بر هفدو توی چه بیجیج مره بله يعني من قابلن داويا قوتنا خدا قوت برسك ما مستحبو يعني قوتنا كوي هبو داويا هرال دمي ورن سرويجي جفر وادا لو ورقر يعني حتى نها تشتك جفر وادا تشتكي دني نها دما كنت دست بك دست بكاركي دك هلا جي كاركي وها ام ببيجن يعني بوتنسيالك مزن هي لي تشي هي حتى تشراده هي يعني بجنو بالا ويتشي قاما ويتشي دكار كيجان آوه در باس بك دكيجان آوه در نفت فلان بيمان وانا بچکی کاری وقتی بوقتی را تو فهم بک دست بکی ده ام سرویا گلکی ام ببیجن چونو هاتن سرویا گلکی فکرین ام تنه جه هلبست يعني كسين هلبست وانن ام جوان ورگران بخواست دادي يعني كليشيه كو هاجي هي دفي تاني هلبستوان هلبستي ورگرينه لي دست بکی ده درفتك ما يوها نممكن بو لو ماجي هلبت ام الجوري فياجي تب نگر يعني هر کسی بزمانان دزانه و هر کسی بزمانان دبیون و هر کسی بچکی ادبیات ناست که اوجی نکار ورگری و که اوجی مسئله یک دنی لی کسی کو پیوندی آوان به ادبیات را خورد تبی کنه هلبستوان انجید کارن ورگرینن نمونین ویا هنن دناف کردان دجی هنن يعني سامي هيزل يك جوان دبيز تقزنا بي هلدم عبد الرحمن شليك يك جوان اوجي نهل بستوان اللي ام ببيجن دهي صلاي ورغريت ك ايجار مثلا جنهاو بيوا ام ايدي بشكي وها بجارته بشكي ام ببيجن يعني كسين اهل كسين بسبور كسين دواري خدا باش ام بيتر طبي قهت دنوان مسألة ورقرا هل بس أري مسألة جدية مسألة بدهي سلام بسدي صلايك وقفتقويك كو أم ببيجن مناقشيك كورو دور لسر هي وتجاروي نجه أنجامك أمي تجار يعني إقناع نبن سر وقت نبن كو أري دوي تاني هلبستوان هلبستي ورقرينن يانجي دوي أم دبج هلبستي بردن هلبست ناي ورقراندن يانجي دوي کسین نه هلبستوان جید کارن ورگرینن هر وکیدن اوانا گفتگوین به سدی سالانن او هر جی بردوامن هلبت نها از يعني تجربه خو بویجم از هلبستوانم ام ببیجن لی تجربه ورگری تجربه یک دنیه از جار جران تید گهیجم هلبستوانک جید کارو دکارج در حقی ورگرا هلبست که نیدر إجبار كتشتكي دنيا تدي توريه كوها هاي دبيجي هلبستك تجار خلاص ناب يعني هلبستك بقدجي بوشجي تجار خلاص ناب بمن يعني بشتي وقتك من بخارة من تقسكركو أري هلبستك خلاص ناب اللي هلبستك جيد كار خلاص بس ورقر خلاص ناب ورقر تشتكي دنيا جبركو يك هس رادب خوش نخوش تکستکی داد ریجه تکستکی دنویسینه تکستکی بگوده دکه و تو راده بوی تکستی ورد گرینه دوی تو ام ببیجن يعني برحالي وي كسي بزانبه تو بأواي سوسيوبوليتيك او كس جكو هاتي جكيجان كولتوري كيجان چاندي هاتي دوي تو بويا بزانبه يعني بچانداوي بكولتوراوي شكو زانم ولاتي وي رفلكسين وي عادتين وي شكو زانم يعني اواي افين داربوني لجموان اواي عشقي اواي حسكرني اواي برخباديريا لهمبري شركي فلان بيوان لو ماجي وانا هنكي مسئلين گريفتن ليه چند تشت هنن که دکارم مجوه مسئله بسوکی بشو او جی
یەک ژێ دەبێت ڕاستیژی وەرگێرەك ینی سەروەختی هەردوو زمانان بە یعنی ئەو زمانی ژێدەر و زمانی ئارمانج لە ئالیە دنێ دەبێت تو بەری کو تو تەکستێکی وەرگەڕینە دەبێت حەقەتەن تو تەکستێ باش بێژنگ بکە باش وەربێژ بکە بەلکی دەبێت دەستپێکێتە تو سەرێ خوا دەوێ وەرگەری تەمام بکەشخوا yani bêko yani ev ji têmaneyê ku divê tu tekstê baş nas bike berî hinga te tekst gelek caran xwendibe te ji ortê ber bi jêr ve xwendibe te ji ortê ber bi jor ve xwendibe te ji jêr ber bi jor ve te yani divê tu tekstê tar û mar bike bi her awayî tu ji ber ku ew tekst ji peyvan pêk nayê ji wateyekê pêk tê û ji gelek jêrwateyan pêk tê loma jî ji bo ku tu bikaribî piçekî girêdayî wateya giştî bibe girêdayî peywendê yanî konteksta wê bimîne divê tu di gelek waran de jîr bi şareza bi zîrek bi yanî heqeten divê tu li ser agir be lê em bibêjin tevî vana jî tu dikare tekstekê baş wernegerîne ji ber ku aynî tekstê mesela ji destpêkê ve heta niha em dikin bi taybetî em dikin çi ye helbestek bi du wergeran di aynî hejmarê de bi sê wergeran di aynî hejmarê de ji bo çi ji bo ku em bikaribin yanî materyalekê bihêlin sivê ro camêrekê rabe em bibêjin canikek camêrek wê rabe wê aynî helbestê bi du wergeran bi sê wergeran bi çar wergeran bi berhev û krîtîka wê bike rexneya wê bike ji ber ku xilas nabe yanî wergerek dikare xerab bijî lê dikare em bibêjin wê hîsa wê wê tevna wê wê tema wê wê ekla wê wê çêja wê dikare baş bide xwendevan li aliyê dinê ku em biçekî pratîk tev bigerin wateyek wergerê ya wiha jî heye yanî wek em çawa wek kesekî ne ji wî zimanî em radibin bi zimanekî biyanî tekstekê dixwînin bibe nebe ew biyanîbûna wê tekstê di wergera wê de jî heye yani illeh xwe diparêze yani xwe bi te nadi wendakirin erê yanî wek gava dinê em bibêjin te got yanî wek ku bi kurdî hatibe nivîsandin lê tu navê helbestvan jê derxîne jî tu car caran di hinek rêzikan de di hinek hêmayan de tu hes dikî ku ew tekstek werger e ji xwe divê wiha bijî yanî werger gelekî şîroveyr vekirî tu nikare ne mota mod tev bigere tu nikare adaptasyonê jî bike yanî min helbesta Baudelaire şaneşîn mesela û wergera Celadet mesela yani ji navê wê bigirin ji naveroka wê bigirin ji em bibêjin teşeya wê bigirin teknîka wê ya nihatî nivîsandin bigire ji kîteyan bigire yani ew helbest bi beşawendê bi kafiyeyê bi kîteyê filan bêvan lê Celadet bawayekî adapte kiriye helbest di Fransî de tiştekî dinê teamek dinêyî lê di Kurdî de bûyî helbestek evîndarî ye eleqa wê normal bi bêtune yani ew qas tune ye hasıl yani ev piçekî li zîrektiya wergêr dinêre piçekî li çavnasiya wergêr dinêre piçekî wergêr çiqas her du zimanan nas dike her du kulturan nas dike û hinekî jî qabiliyeta wî ya wergêriyê ev jî em bibêjin noxteyek muhîm li aliyê dinê jî xwendevanekî baş yê helbestê bi bi her awayî dikare tevhîlîne lê em ê tucar yanî wek min got em ê karibin helbestekê biqedînin tu helbestvan tu helbestekê dinivîsînî di çavê te de ew helbest dikare biqede lê werger tucar xilas nabe ji ber ku kî werdigerîne bi awayekî din werdigerîne kî werdigerîne bi awayekî din tê digihêje bi awayekî din fehm dike wek em çawa helbestek de em deh kes bixwîn her yekê ji xwe tiştekî jê fehm bike mesela wergerê jî wiha yani gelekî rolatîf e gelekî guherbar e gelekî ji şîroveyê re vekirî ye spas dikim yekîn dixwazim ya bipirsim hûn di nav xwe de her diçe jê hejmara we jî zêdetir dibe û ez bawerim wekî navendek êdî bala însanan jî dikişin ev jî pir baş e
و جارێک نیشان دەدە و سازیبوون چ قەس مهمە یان دەستەری دەگاوە تێ ji bo derdê xwe ciyek lêgeriya te ji ber ku ciyekî wisa tune bû tu rabû te vê hevalên xwe vê pêşengê vê karî kir te înstanekî xwedî xîret bû vekê Ferzan gotiye niha hûn di nav xwe de ne bi avakî rêk û pêk be di nav xwe de li ser vîzyona xwe pêwîstiya wergerê yan jî usulên wergerê û di nav xwe de jî nikaş çêdikin belkî rojên pêşî de em dikarin ji tecrübeyê wê em yani ji xêynê va berheman em ji tecrübeya vê wergerê di warê Kurd de em çi ji we hêvî bikin di nav xwe de jî xêynê xebatên we nîqaşên we û di nav xwe de danûstandinekî fikrî hene ew tişkî wisa jî hene di derdorê we de Yani ez wiha bibêjim mamoste niha lijneyek me heye lijneya me lijneya weşanê ye yani lijneya weşanê ez duê lijneyê demim ez wek endamekî lijneya weşanê duê derê demim lê mesele bibe naveroka kovarê ev dibe tiştekî dinê lijneya weşanê li gorî xwe tev nagere li gorî kê li gorî bêtir edîtoran bibêjin tev digere yani ji bo me esas yani lijneya me ya weşanê lijneyek teknîk e lê ji bo me esas edîtorin ji ber ku min cîkî dî jî gotibû yanî her teksta ku ji me re tê herî kêm li 5-6 avan dikeve yani 5-6 caran li avê dikeve dad werive tê şuştin tê bêjin filan bêvan yani tekstek ji me re tê çiqa baş bijî illa hem ji edîtorekî re dişînin çavê duyem mühim e çavê sêyem mühim e caran tu çiqa swergêrekî zîrek bi baş bijî pêdivîya te bi kesekî duyem kesekî sêyem heye li aliyê dinê em mesela em ji bo ku kar ji edîtor re nehêlin yani vaya tam ne bersiva pirsata lê ez ê pê vegirêdim em bibêjin ji bo ku em kar ji edîtor re nehêlin ji bo ku em edîtor bi tiştên talî ve mijûl nekin em ewil redaksiyona wê tekstê dikin diweşin naweşe ew gavek pişt re yê lê em redaksiyona wê dikin ji edîtor re dişînin eger edîtor wê tekstê baş bibîne ji xwe em diweşînin eger bi kilkê masî bi qusûr bibîne fikrên xwe li ser wêya wek têbinî wek not dinivîsîne divir de ev heye divir de ev heye divir de ev şaş e divir de ev rast e ev werger gelekî serkeftî gelekî baş e her wekî din yani daraza wî nêrîna wî nirxandina wî wê wan li ser wê tekstê wan tekstan çi ye ew dibêjin li vê derê piştî wê gavê em bibêjin lijneya weşanê dibe xwedî fonksiyonekê yani lijneya weşanê bêtir li em bibêjin edîtoran dinêre te her hejmarê de jî em bibêjin kêmanî heft heşt deh neh edîtor henin bi wan re bêtir esil ev belkî bersiva pirsa te bêtir bi wan re yê dema ku em bi wan re li ser tekstekê yan jî giştî li ser tekstên ku ew edît dikin mesela hinek werger henin hinek edîtor henin di hejmarekê de heşt deh tekstan edît dikin dema ku em bi wan re li ser em bibêjin wan tekstan encamên wan şaşiyên wan başiyên wan xurtiyên wan qelsiyên wan dema ku em diaxivin erê ji vir tiştek dikare derkeve derdikeve çi derdikeve hişek bi gewde dibe hişek pêktî belkî tiştekî nivîskî na îro lê yani em ji nêrînê hev dihavilin fêdeyê werdigirin sûdê werdigirin nêrîna kê li ser wê tekstê çi ye carna du edîtor bihevre carna sê edîtor bihevre carna em bibêjin piraniya edîtoran bêtir ez wan re didim distînim carna ez û yek ji wan loma jî yani ez nikarim behsa tiştekî zêde şêmber em bibêjin bikim ji ber ku kovar biçekî jî kovara wergerê tenê a wergera helbestê loma jî her yani ji bilî pêşgotinê her teksta dwêrê de diweşi werger îcar ev edîtorên ku em hevalên ku em bi wan re dixebitin
تفجی ورگیرن تفجی ام ببیجن ورگران کواری دکن جبو کواری ورگران دکن کدک وانا مزن هی یعنی راستی جی اگر ام پایه که بدن کسین کواری دا کداوان هی ام پایه که بدن هنان اول ادیتورن بلکه لجنه و شانه ده ام ببیجن رضا سیاده ای چاراده ای ادیتورن ام ببیجن رداکتورن ام ببیجن کسین که ام وک شیورمند ام بواند شیورن ده هجماره که ده جاره که دو جاره کسین زمان زانن بتایبەتی ئەم دخوازن دوی مەسلەی دەژی هەنێک چارەیان ببینن یعنی یەک دەبێژە ئەز ڤە ناکەم یەک دەبێژە ئەز ناڤەکەم نا ئەم دەبێژن ئەز ناڤەکەم ناڤە yani em li vir divê tiştekî jî standart bikin em tiştekî jî bidin rûniştandin tu helbestekê nanivîsîn û tu dûr de tercîhekê nake tu dikarî de helbestek xwe de tercîhekê bike gotinek herêmî formek herêmî lêkerek herêmî wiha wek xwe bikar bîne lê di giştî de divê standart hebe tabii dema ku em divê standart jî em yani makîneyek dest me de tuneyî û em otomatize nakin yani ام gelek rêzan ya rêgezan gelek tiştan li ber çavan digirin li gorî wê erê dikinna em dikevin tengayê jî em li camerên otorîte digerin yani kesên zimanzan yani em li wan digerin fikra wan distînin li ser vêya fikra we çî di hinek tiştan de em awan jî nakin yani di hinek tiştan de em awan jî nakin mesela di meselaya îyê de îya beriyê em awan nakin em her wek xwe bikartînin bu wî awayî hişekî belkî yani ev jî bibe hêlek bersivê ji bo pirsa cenabê te yani bu wî awayî dema ku îro em vedigerin li 5-6 hejmarê çapûyî dinerin em dibêjin tamam me vaya wiha kiribû em wiha berdewam dikin yan jî em dibêjin me heta hejmara dudê wiha kir lê ji vir wa de em ê wiha bikin di vir de jî armanc ew ku piçikî em yani Kurd ber bi hev werin Yani ez bawerim yani wek te goya yani tiştekî şêmber nedaye berxwe lê ji xweber jî yani ji bo me jî dibe dibistan yani wextê em dixwînin ji bo tiştekî alîkarî hewce dibe carna em çareserî dûr de dibînin yani ji bo xwîneran jî ez bawerim yêko bi wergerê re eleqedarin wê gelek tişta li wergerê de wekî dersek wekî fêrgehek wekî dibistanek wê tiştek jê bigirin yani yani tam di vir de te anî bîra min em bibêjin heqeten em teksta zêde dad werivînin yani li pênc mikavatin ji got li 5-6 em bibêjin ava dikeve li aliyê dinê dema ku gelek kes dixwînin ew tekst yani wek dîwarê xaniyekî hêdî salek 2 sal 3 sal hêdî rûdine hêdî ciyê xwe digire hêdî tedî tu çar dîwaran lê dikê û tu dikevî wî xanî lê yani wek mal hestkirina wî xanî wextek şêre lazim e divê bîranînê te li wir çêbibin divê tu li wir biêşi tu li wir bigirî tu li wir bikene filan bêvan mesela gotinan de jî wiha mesela tekstan de jî wiha di mesela bibêjin redaksiyonê de jî taybetî wiha û erê yani em paşê vedigerin lê dinerin em dibêjin tamam ya me yani keltê de heye hinek tişt dikarin şaş bin jî hinek tişt dikarin sibê de hejmarek din de biguherin jî lê fikir li ser çê dibe danûstenin li ser çê dibe eş kuzanim loma jî erê yani ji me re jî dibe mektebek em jî pêde hîn dibin ji me re dibe referans yani belkî di hejmarên ewil de du sê hejmarên ewil de bêtir me serî li raya zimanzanan dida sê hejmarê dawîn de em pir nekevin tengayê em nadin ji ber ku tiştek rûniştî yê bêguman wisa saet xweş zêde wextê me nemaye pirsgirêka herî mezin ya van podcastan jî yekîn wext e bi rastî mirov ji sohbeta te têr nabe heke mamoste serdar bi destûra te ez pirseke dawî belkî tu jî dûre pirsekî bikî ez dixwazim vê yekê bipirsim yani di têkehsaziya ferhenga wergerê de tiştekî bi navê nasên sexte hene zimanên ku ji heman malbatên an em bêjin cîranên hevin têkiliyên wanên mirovî pir xurtin bi hevdûre carna peyvan forman ji hevdû deyîn dikin peyvan heman peyvan bikartînin lê ew carna bi nuansên biçûk carna jî bi wateyên mezin denkiyeke peyviyeke lê maneya wan wateya wan cuda ye tu têkiliya Kurdî û nasên wê em bêjin Farisî, Erebî, Tirkî her wekî din
زمانên Ewropî di le wergerê de çawa dibînî yanî têkiliyek sohbeta berê te behsa xîret û gayreta Tirkî kiribû carekî tê bîra min ew pir balkêş bû ew jî wek vêya bi min hatibû wek nasekî sexte be peyva xîret û gayret tu çawa dinirxînî yekîn Yani ez ê pir kurt bersivê bidim yani mesele ew em ji ku ve lê dinêrin. Yani çawa eger em wek Kurdekî li Kurdî binêrin ji xwe em ê fehm bikin ku yani nemimkûn e yani peyva herkes di Kurdî de di Tirkî de sedî sed teqabulê heman tiştî nake. Yani di Kurdî de hîn şêmber e hîn wê teamê didite ku tu qesta çi dike a kê dike yani yekjimar yan jî pirjimar loma jî mesele ew tu bi kîjan hişî bi kîjan zimanî bi kîjan çavî ji kîjan pencereyê ve li meselê dinere loma jî hinek tiştên me helbet dişibin hev em jî însanin gelek aliyên me ya hevpar henin ez û tu jî naşibin hev lê bi dehan jî aliyên me ya hevpar henin meseleya zimanan jî meseleyek wihayî Kurdî zimanekî gelekî karakterîstîk e tevî ku em bibêjin bi Farsî re endamê heman malbateyî yan jî di heman komê de yê jî em nikarin yani gelekî nêzî hev bibînin gelekî cudayî Tirkî bi dehê salayê serdestiyek li Kurdî kirî hîn jî dike gelekî jî xedar li hemberî Kurdî gelek tişt bibê nebê nêzî hevbûnin lê em hîn jî nikarin behsa aynî tiştî bikin ji xwe em ê nekin divê em nekin ji xwe yani ji bo ez û ê din hebin ji bo tu ez hebim ji bo tu yekî din yeka din hinên din hebe divê em wê em bibêjin em sînorên xwe bizanibin em lîmîtên xwe bizanibin loma jî yê zimên bizanibin bikaribin zimên heqeten ji hev bixin em bixwazin jî nexwazin jî ziman nêzî hev nabe yani tiştekî taybet e tiştekî yektayê tiştekî unîk e yani du heb bira wek hev nabin du heb ziman hay wek hev nabin lê ev meseleya tu dibêje biçekî jî pişta xwe dide em bibêjin ji xwe navê wê ew te got sexte yanî biçekî jî pişta xwe dide em bibêjin serdestiyê û bindestiyê yani em îro bifikirin Tirkî û Kurdî hîn bêtir bûyî tiştên du zimanên nêzî hev du hêmanên nêzî hev halbikî tu eleqa wan bi hev tuneyî çima ji ber ku Kurdî pir dibin zexta Tirkî de ye ji ber ku heta radeyek gelekî zêde Kurdan ew zext qebûl kirinin yani ew serdestî qebûl kirinin Kurdî û Farsî gelekî nêzî hevin lê em aynî tiştî qet nebe li Bakur qet nebe di Kurmancî de em aynî nêzbûnê nabînin tenê du zimanên em bibêjin endamê heman malbatênin jêla lingwîstîk ve ama tu îro dibîne Fransî İtalyanî çi xwas nêzî heve Fransî İspanyolî çi xwas nêzî hevî İspanyolî Portekîzî çi xwas nêzî hevin Romenî Fransî çi xwas nêzî hevin lê ew qas jî dûrî hevin telafûza wan dengê wan em bibêjin yanî qirika wan gelek yani peyvên wan aynî peyv di wî zimanî de dema ku di Fransî de tê gotin ez nas dikim lê di İspanyolî de tê gotin aynî peyv tê gotin ji ber telafûzê ji ber deng ji ber kirpandinê ez pê dernaxim ku ew aynî peyv e çima wan taybetmendiya xwe parastî piralî gelalî parastî ya me hinekî ji bindestiya me tê û ji bindestiya Kurdî tê û hinekî jî ji erêkirina vê bindestiyê ya me ya Kurdan tê eger ferzan müsaade hebe zanim wextê min ji derbas devam dixwazim vê Müsaadeya pirsê têma belkî bipirsim yekîn tu ji me çêtir zanî mesela ew mesela wergerê bi kas ez zanim elbet di nav sînorê zanînê me de di wexta mîrektiyan de jî werger hebû yani yek ji hewildanên ev em bêjin bi avakê zîndîbûna edebî yan ji Rönesansê edebî de ev ê pala xwedana alîkî de wergerê yan jî adaptasyonê ekola hawarê de jî adaptasyonê werger
هبو اوه وقتا یکتیر سویت ده کرد قفقازیا جی روسی و ورگر کرنه جی بیجو فارسی جی يعني اما بيجي هر رونسانس يعني جي هولداني كردان ادبيا كردان ده جي ورگري هبو مثلا لو ورگر زانم زفت زي مهون گريش ترى اخوا برانيا ودي تجربه نه لو ورگر دوی سلسله ده كل كود بيني يعني چه برداوميك هي وچو اگر وقتينك هي جوان اگر و پرسیجی و بپرسم بردوامیش خب بگومانم يعني بردوامیا تشتا هینن جداتی جی بدمی روی ام بیجن خواب دندر هلبت دگلک واران دا جدایی بری هر تشتی دم نه او دم روحکی دمی هی هشي رو نهشي حيشتي سال بري مقويا مثلا يعني مثلا ما دست كواري كر يك جي ارمان جي ما او بوكو ام كسينكو جي يكي زدتر دو سي بينج ده كسينكو ورگر كرنن ده تاريخي ده يعني 7 سال بري حيشتي سال بري 200 سال بري كيبن كلاسيك مودرن فرق ناكن ام وان كسان ببير بخن جبروي مثلا ده هجمره يكم ده ما ام بيجن يعني بچکی ناوی جلادت هلدا جبر کو شش حب ورگریوی هنن ج فرانسی ما ناوی فریکی وصف هلدا ج ارمنی ام ببیجن گلک ورگریوی هنن ما ناوی عبدالله گوران دا مثلا ببیجن ج عربی گلک ورگریوی هنن لی ام جی ودترنا چون جبر کو تنه يعني تدنر كسك هي مثلا ببيجن ج زمانك ج روسي هلبستك الماني ورگراندی لی دما کو تو بدوید که تو بيجي عجبا في کسی به آلمانی دزانی بون کسین کو ناست کن کسین کو خودی رایانن کسی کو تدکارش خود بکر رفرانس بجنا به تو اوایی وی کسی به آلمانی نزانی بو ج زمان سیم ج زمان چارم ام بيجن مثلا حجی جندی ورگر ج هنری کاینکری ای آلمان ما برسیم بدو کتن ما گوت دیم هجمارا که دیاری ویجی بکن ام ناوی وی هلدن لگوری خو اونورا بکن بچکی جی بوی آوایی ام بیر بخن کو اری یعنی تاریخ ورگر کردی دقتنا بده دما مدرن ده امری وکیم زده اوه میرو زانن 8 ساله 8 سال 9 ساله ام لگوری چه دبیجن و ام لگوری جلادت دبیجن لی ما برسی مناری کو حجی جندی با آلمانی نزانه هبه نبج روسی ورگراندی یانج ارمنی ورگراندی يعني دهنك تشتان ده هلبت ام جوان ود قطن يك جي ام بتو اوائي زمان دويم سيام ام اريناكن دوي زمان ديركت بل لي استثناء ما حتى انا تشي بويه او جي بورتكيزي بو او جي دو سي تكست ما وشاندي حوجب كما بيتر جي بوشيني جبركو زمان ساغلمه چه ساغلمه كسي وردگرينه ام جي وردگراوي پشت راستن جي آلماني وردگرينه ام ببیجن بزمان باش تزانه هلبست وانه پسوا باش ناست که فلان بیوان و شانسک ما یادم تو نبو لو ماجی مثلا وی وارده ام ود قطن لعالی دنی ام بتو آوای ام ببیجن مثلا ادیتوریه مثلا یک های ام تو آوای شیروه قبول ناکن ام تو آوای موتا موتشی قبول ناکن به ریا که ام ویدشتی تست کن به ریا ادیتورا يعني نا امي شيروفا بكم ازيرا بم نغوري خور غاركي بكم نجي زبيجم يا بي فياد بيش نا دفي وارد جام بعد قتن لعل يدني دمنا او دم اشخا يعني لعل يدني ام بچكي ام بيجن كسينكو ورغاري دكن بيتر خدي درفتن خدي امكانن لغوري ويدمي واكيدن شي نتشي هوني بنرخينن 10 سالدن 5 سالدن 20 سالدن هوني بنرخينن خندواني بنرخينن كسيل دري لوي بنرخينن كسي كو دخينن وبنرخينن ايروجي دنرخينن ايروجي رخنه دكن ايروجي الين سركفتي دبيجن ايروجي من جار صحبته ما بريد قوي عم قوي ام هين نلوي استينكو ما دسبي كده ما دا بيش خو لي بيدا ام ببيجن تشتك بجودة دبن هركو بجودة دبن ام جنيزي باش دبن ام دخوازن دبن لي باشي هركو ام نيز ببن اويج ما دور بكوه جبركو آست هر دچه بلند دبن تشتكي وهاجي بيوه گريدم مثلا جور بيوه هجمارا ميا داوين جور بيوه مثلا امي تماتيك بخبتن
يعني اف جي جوهرينك من دست بكده قلتو برسكت وها وزن الشاشم جفر بيبا مثلا يكج تجتمع سركة افا يعني امي تماتيك بخبط يعني هلبستين خزاي هجمارك لو بفكرن بتنب هلبستي خزاي اگر ام بكاربن اگر اوقاس هلبست اوقاس هلبست وان اوقاس يعني ورجير بكاربن بسر بينن مثلا هجمارة حيشتي ده هجمارة ما يصير صالي ده ام دفكرن تاني هلبستين جناب وشينن مثلا تاني ده هجمارة كده ام دفكرن ورجيرين وجن هبن مثال مثلا ده هجمارة كده هلبستين شارو شورشي هلبستين ديك دنده هلبستين کوچ بری سرگونه مرنه تشتين بوی رنگی برای شانسک ام ببیجن پیشین میاوها تو نبو لی ایرو شانسک وها هیه درفتك وها هي ام جوان پیش کتی ترن جوان نزانه ترن هلبت هرکس لگوری دماغه لگوری تیگیشناخه لگوری روش و درفت و امکانه خو لی وانتشتانا مجوان ود قتینه لی پشتامه هر لوان بگومان بتایبتی جی دمانو ده من ده هجمارا یکم ده جی ما بحثاوی کربو ما ناوی هلدابو مسلاوک دابویه کووارا تابول آراسا یکم کووارا سالین 2000 يعني یکم کووارا ورگری ده کردی ده یکم کووارا ورگری ده کردی ده عبدالرحمن چلیک دیسا سامی هزل کووارا چیروکی بو کدک وانا مزن هبو مثلا او ام ببیجن جبو ما پشتك فيزك موتيفاسيونك اجرك دلخوشيك وهاجي في مسألة هيج ببربقريت ساعت خوش گلکی خوش بو برو براستی صحبتات تیر نابه از باورم یعنی بس جبو کاراکترا دنگه تهیله تیا موزیکسیونیه جی هی از باورم و هلبستوانیه جی و کووارگریه جی یعنی مروش تعماوی تیر نابه براستی از بسات فکرم ساعت خوش سپاسیاتت کن مالات آوا به آواتر ايش قال لك سباسيات كم جبو في درفتي وجبو في صحبتي وجبو خما براستي جي قال لك سباستار جبو في خمي امي بكن يعني ام جبو خدكن از جبو خدكم يعني جارجران في تشتيج ببيجم يعني هجمارك ددوس سي جاميرك هبو ماجي ورقرد خست قونا از ناشينم پاش از نیتاوی هیم بو و پاش دست بکر شاند مگوت تچما حتی انا ندشان یا گو کیجان کوارا کردی در کتی 2 هجمار 4 هجمار در کتی و سکنیه او جیل گوری خو مافتاره ایجار امی بردوام بکن یعنی از وی کاری از جبو خودکم برفین جبو خودکم مراد جبو خودک ام دنا وی کاری دنن لو ماجی امی بردوام بکن جبو ما تشتا هری ند روجه ویده و تشتا ند حساب ده و تشتا نسر بالا من نسر گوهیمه اوکو ام ببیجن اف کوواری بسکنیان نا ام لتشتین هین باشتر دنرن دگرن کردی هجای ویای خواندوان کردی هشه کردی هجای ویای پیدویه کش بومه انسان به پیدویه خواه انسان به پیدویه خواه دا آفرین دجی پیشت که قالیته پکته آستک باش پکته هشک پکته هر وکیدن لو ماجی تشتاكو ام ببيجن ام لفر اني جمهف اصل هنا كيجي او خماوي او ام ببيجن فرق كرناوي اللي هايبوناوي جهبلي اوي دماكو مرف جهبل يعني مرف شعب ناصب جهي مرف سر تشتاب تشل قومه تشل كد قومه تش درد كبه تش درنا كبه تشوا درد كبه بتايبتي يعني سباسيوات كمش بو في خماوه وجبو معزوفانيا وكنجو مالوفانيا دل مقابل سپاس هر هذه باستك بالمقابله جبو مجي ساعت خوش ماموسته ساعت جي خوش ام ديسا موطويا خو ببيجن گوهك لما گوهك لدنيبر